Na tej podiji každá katedra predstavia svoju programu budućim studentom i informuje ih o tim, co ih očekuje počas studiranja. Studenti nješka dostali informaciji o tim, jaka literatura potrebna za šitski departmani, informaciji o čeranki studentoh Erasmus+, o dostavanju studentskog doma i menzi, ta i o zvonka nastavnih aktivnostoh i zdravstvenej zaštiti. Svoju programu budućim studentom predstavilo i odzeljenje za rusinistiku. Kiedy dachto dostanie dyplomu, że zakończył oddzielenie za rusinistiku, to nie znaczy, że może robić ljem u školi prepodawać ruski jazik, ali je to veljo širše. Zapravo vi možete robić i u medijoh, i u dajakim zavodu, napríklad za kulturu vojvođanskih rusnacoh, ljebo jak prekladatelj, dakle u pokrajini, ljebo u zavodu za vydavanje učebnikov, povedzme, i tak dalje. Znači, to široki spektar, a možeš biti i narodni poslanik, ljebo še rozvivati dakle dalje išće i zvonka naszej zajednici robić. Powołuję wszystkich zainteresowanych budućih studentów, którzy lubią ruski jazyk, literaturу i kulturu, żeby się upisali na oddzielenie za rusinistiku. Prijavljovanje budućih studentov za pokladanje prijemnih ispitoh na šitski odzeljenja Filozofskog fakulteta bude u juniju šlidujućeg roku, a informaciji o tim možete provaditi na sajtu samog fakulteta.